Ассалому алейкум бинандаҳои азизу арҷуманди телевизион. Бо мақсади татбиқи дастури супоришҳо, нишондоди паёми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва дар заминаи фармони пешвои миллат аз тарафи прокуратури шаҳри Панҷакен ҷиҳати тарғибу ташвиқи қонунҳои амалкунандаи ҷумҳурии Тоҷикистон баландбардоштани маърифати ҳуқуқи мардум дар заминаи эълон шудани соли 2024 соли маърифати ҳуқуқӣ ба истиқболи 30-уми солгарди қабули Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон мо тасмим гирифтем ки барномаи навбати маърифати ҳуқуқиро бо иштироки ёрдамчии калони прокурори шаҳри Панҷакен, ҳуқуқшиноси дараҷаи 1 Ҳомидов Дилшод ва сардори идораи давлатии беҳтоҷи замин ва обёрии ҳавзаи дарёи Зарафшон Ибодулло Мансурзода манзури шумо гардонем. ҳамзамон дар ин барномаи мо намояндагон роҳбарони ассотсиатсияҳои истифодабарандагони об низ иштирок доранд. ман ҳамаи шуморо ба ин барнома хайрамахтам мегӯям. нахуст аз муҳтарам Дилшод Ҳомидов хоҳиш мекунам ки ба саволи мо посух мегуфтанд. аз тарафи прокуратури шаҳр вобаста ба таъмини обҳои полизӣ кадом тадбирҳои назоратӣ ва санҷишӣ амалӣ гардид? марҳамат. ташаккури зиёд пеш аз ҳама барои даъват дар барномаи имрӯза ва миннатдории худро ба масъулини шабакаи телевизионии Садо ва Симо расондаастам ва бояд қайд намоям ки масъалае ки имрӯз мавриди муҳокима ва баррасӣ қарор дода истодем яке аз проблемаҳои доғи рӯз ба ҳисоб рафта, чӣ хеле ки мебинем шаҳри Панҷакен яке аз шаҳрҳои қадимаи кишоварзӣ ба ҳисоб меравад ва ҳамарӯза масъалаи оби полезӣ дар ҳудуди ҷамъату деҳотҳои шаҳри Панҷакен ташвишовар боқӣ мондааст ва бояд ёдовар шуд ки дар аксарияти ҷамъиятҳои деҳот масъалаи оби полезӣ то ба имрӯз яке аз проблемаҳои ҷиддӣ ба ҳисоб меравад. бинобар ин прокуратураи шаҳри Панҷакен ба ин масъала диққати ҷиддӣ равона карда дар як вақт назоратро дар ин самт ҳузур намуд ва бояд ёдовар шуд ки ҷиҳати дуруст ба роҳ мондани оби полезӣ ва аз тарафи ассотсиатсияҳои истифодабарандагони об саривақт таъмин намудани сокинони ҷамъиятҳои деҳот ва хоҷагиҳои деҳқонӣ ҳамарӯза аз тарафи прокуратураи шаҳр корбарӣ рафта истодааст дар ин самт ва минбаъд низ назорат дар ин самт ҳузур карда мешавад. ташаккур. муҳтарам Ибодулло Мансурзода, айни замон дар идораи шумо чанд нафар мутахассисону коргарон кор мекунанд ва чанд каналҳои магистралӣ ва пойгоҳҳои обрасонӣ барои хоҷагии халқ обро таъмин мекунанд? марҳамат. аввало ассалому алайкум ҳамдорони азиз. аввало миннатдории худро ба телевизиони Симо барои таваҷҷӯҳашон ва ба прокуратури шаҳри Панҷакен барои таваҷҷӯҳашон нисбат ба идораи мо ва оби полезӣ миннатдории худро баён менамоям. идораи давлатии беҳтоҷи замин ва обёрии ҳавзаи дарёи Зарафшон асосан аз дар имрӯз 259 нафар мутахассисон ва коргарон хизматрасонӣ менамоянд. идораи давлатии беҳтоҷи замин ва обёрии ҳавзаи дарёи Зарафшон аз 6 канали худ ҷорӣ, ин каналҳои Халифа Ҳасан, Тӯқсанкорез, Эшон, Марғидар, Сараз ва Киштудар ва 18 пойгоҳи обкашӣ обро гирифта бо 10 ассотсиатсияи истифодабарандагони об шартнома карда хизматрасонӣ менамояд. идораи давлатии беҳтоҷи замин ба масоҳати 15400 гектар заминҳои коранд нақша гирифтааст. дар сол 126 миллион метри мукавваб хизматрасонӣ мекунад. то имрӯз 102 миллион метри мукавваб мо хизматрасонӣ мекунем, 81% дар бар мегирад. ҳамин имкониятҳои идора барои таъмини ҳамон мерасад ё баъзе камбудиҳои техникӣ ҳам вуҷуд дорад? албатта ин каналҳое ки худ ҷорӣ ҳаст солҳои 60
сар карда барпо шудааст ки инҳо ҳамон иқтидорро ҳозир намегирад, ҳамон иқтидорро намегирад ва баъзе пойгоҳи обкашиам фарсуда шуда ҳастанд. дар ҳамин сурат мисол агар калони марғедра гирем бояд ки 8 куб об гирад, имрӯз ба ҳозир 6 куб гирифта истодааст ки ҳам заминҳои корам зиёд шуда истоданд. ягон хел нақшаҳо ҳаст барои беҳтар кардани сифати обрасонӣ. албатта мо ба агентии беҳтори замин муроҷиат кардем аз навсозии каналҳои марғедар ва баъзе пойгоҳи обкашӣ нав намудани таҷҳизотҳои обрасонӣ мо муроҷиат намудем. худохоҳ ҳалли худашро меёбад. ташаккур. муҳтарам Дилшод Ҳомидов, оё азмуни кишоварзон ва шаҳрвандон ҷиҳати риоя шудани шартномаҳои таъмини оби полизӣ ба прокуратураи шаҳр ҳам муроҷиат мекунанд? сурда аз тарафи шаҳрвандон хоҷагиҳои деҳқонӣ дар ҳақиқат вобаста ба масъалае ки айни ҳол гуфта гузаштед муроҷиатҳо ворид мешаванд. бисёртар оиди қарздорӣ, истифода барои об, фарсуда шудани ҳамон каналҳо муроҷиатҳо ба прокуратура ворид мешаванд. саривақт аз тарафи прокуратураи шаҳр тамоми муроҷиатҳои шаҳрвандон ба қайд гирифта онҳо дар муҳлатҳои муқаррар намудаи қонунгузории ҳамояткунанда мавриди баррасӣ қарор гирифта саривақт ба онҳо ҷойҳои мушаххас равона карда мешавад. дар ҳақиқат ҳолатҳое ҷой доранд ки аз сабаби набудани оби полизӣ ва шаҳрвандон дуруст истифода бурда натавонистани заминҳое ки ба онҳо ҳамчун заминҳои корами обӣ барои кишту кор равона шудааст, ҷудо шудааст, истифода бурда наметавонанд. боз як нуқтаро бояд қайд намуд ки дар шаҳри Панҷакент хеле ки маълумотҳо ба мо ворид шудааст, зиёда аз 800 гектар заминҳои корами обие ки ҳамчун заминҳои лалмӣ истифода мебаранд аз сабаби набудани оби полизӣ ва проблемое ки имрӯз ба миён омадааст ҳамчун заминҳои корами лалмӣ истифода мебаранд ки ин ҳам ташвишовар мебошад. агар каналҳо саривақт обро аз тарафи ассотсиатсияи об дуруст баромаданд, пойгоҳи обкашонӣ фарсуда намешаванд, солҳои пешина аз солҳои пешин боз истифода мебаранд. агар саривақт ҳамин корҳо ба сомон расонда шавад, тамоми он заминҳое ки ҳамчун дар харитаи давлатӣ заминҳои ҳамчун замини корами ба қайд гирифта шудааст, аз рӯи таъйиноташ истифода бошад. мутаассифона аз сабабе ки саривақт оби полизӣ намерасад дар он минтақаҳо, ҳамчун заминҳои лалмӣ аз тарафи шаҳрвандон истифода бурда истодаанд. он саволе ки шумо ин ҳол гуфта гузаштед, ҳамавақт прокуратураи шаҳр омода аст ки бо шаҳрвандон тамоми он масъалаҳое ки ба прокуратура муроҷиат мекунанд саривақт баррасӣ карда мешаванд ва дар якҷоягӣ бо идораи об бо мутахассисони соҳавие ки вобаста ба ҳамин масъала равона шудаанд. ташаккур. ба унвони барномаи мо даҳҳо саволҳо ворид шуданд, ҳам шахсӣ, ҳам тавассути телефон, ҳам муроҷиати мардум. ба ҳамаҳо маълум аст ки асбаски Панҷакент як минтақаи кишоварзӣ аст. об як сарчашмаи ҳаёт аст, сарчашмаи беҳтиёҷи зиндагии мардум аст. муҳтарам раис, шумо роҳбари нав ҳастед, албатта кӯшиш мекунед ки баъзи камбудиҳо бартараф шавад. мана зимни суҳбату мулоқоту муроҷиатҳо аксари мардум даъво доранд ки бо сабаби саривақт таъмин шудани обҳои полизӣ онҳо зиён диданд, ҳосилро аз даст доданд. ҳамин сифанда чӣ корҳо рафта истодааст? вале ки мардум бо як умед кишту кор мекунад ки оянда ҳосил ба даст орад, вале дар моҳҳои гарми тобистон об намерасад. мардуман чиқадар гуфтем, мо бо 10 ассотсиатсияи истифодамандони об шартномаи додугирифти об дорем. вазифаи идораи давлатии беҳтори замин обёрӣ то ба ҳамон мавзеи ассотсиатсия бурда расондани об. тақсимоти об дар дохили хоҷагӣ ин вазифаи ассотсиатсияи истифодамандони об аст. ин гуфтаҳои мардум аз як ҷанб рост ҳам ҳай ки дар моҳи июн чиқадар ки ба ҳамаи мо маълум аст, садамаҳо шуд, офатҳои табиӣ шуд. рӯзи 20, рӯзи 23, рӯзи 28, рӯзи 8 азбасе ки каналҳои обгирӣ шаҳри Панҷакент дар ҳамин рӯзҳо сел омада ҳамон каналҳоро вайрон кард. ҳам пур шуд. канали Халифа Ҳасан ба дарозии 35-40 метр каналро якбора зада вайрон кард. ҳама ин бо дастгирии мақомоти шаҳри Панҷакент, бо дастгирии муҳтарам раиси вилоят, ҳама ин
бартараф намудем. Дар муддати кӯтоҳ шабонарӯзӣ кор карда, экскаваторҳо тоза намуд, корҳои битонӣ шуд, ҳамина вақт мегирифт. Муҳтарам раис, ман инҷа раисои ассотсиатсияи солони об ҳузур дорам. Дар панҷакин дар бисёр минтақаҳо об исроф мешавад. Шумо намедонам мочи маблағҳо обро шумо пешниҳод мекунед, вале об беҳуда ба кӯчаҳо бо баръакс ба худи дарёи Зарафшон ҷорӣ мешавад. дар ҳамин сам ягон корҳои тарғиботи ташвиқоти рафтӣ содааст, чунки барномаи мо мақсадаш баланд бардоштани маърифати ҳуқуқӣ, маърифати истифодабарандагони об аст. Мана мо чанд рӯз пеш бо як гурӯҳи корӣ дар тумани Ургути вилояти Самарқанд будем. Дар онҷо дар ҳамаи соҳаи кишоварзӣ обронии қатрагӣ ҷорӣ кардем. дар ҷумҳурии Ӯзбекистон об ба мисли мо фаровон нест. чӣ тадбирҳо андешида мешавад барои пешгирии исрофи беҳудаи обҳои полисӣ? дуруст қайд намудед. масоҳате ки мо об истифода мебарем 15000 гектар аст. ин басанда аст. дар як сония 15 метри мукааб агар мо дуруст истифода барем басанда аст. лекин мо ҳама рӯза аз 25 метри мукааб то 30 метри мукааб об мегирем, ки ин 2 баробар ҳисоб мешавад. чӣ хел шумо гуфтед, об дар ҳақиқат исроф шуда истодааст. дар бисёр ҷое мо ҳар ситод дорем, ҳар ҳафта бо ассотсиатсияи истифодаи об, мо ҳамарӯза бо сардорони канал ҳамарӯза бо ассотсиатсияи истифодаи об дар як ҳафта як маротиба бо охирдагӣ мо ба инҳо гуфта истодем. аминам мушкили асосии мо ин напардохтани ҳаққи хизмати обрасонӣ. агар қарзи умумӣ 10 миллиону 709 ҳазор ассотсиатсияи истифодаи аз мо қарз дорад. ин напардохтани ҳаққи хизмати обрасонӣ, ин напардохтани музди меҳнат, напардохтани андоз. мо бояд ки мувофиқи нақши чорабини тирамоҳи зимистона ҳар сол аз моҳи октябр сар карда тамоми каналҳоро таъмир намоем, тамоми дарвозаҳоро таъмир намоем. чӣ хел ки шумо гуфтед ҳозир ҳамон дарвозаҳо об рафта истода дар аз сабаби дарвозаҳо пурра таъмир накардан ё шикастан об гузашта истодааст. мо бояд пурра ҳамаи дарвозаҳоро таъмир намоем, маданияти об истифодабарандиро дар ин ҷо баланд намоем. ҳамин 10 миллиони 709 ҳазоре ки ҳай, ин барои андоз, барои музди меҳнат, барои таъмири пойгоҳи обкашӣ ва ба обёрӣ таъмин намудани хоҷагоҳи кишоварзӣ мебошад. ягон хел санадҳои маъмурӣ тартиб дода шудааст. шумо ба мақомоти давлат муроҷиат кардед? санадҳои пардохти қарзҳои об дуруст аст. санадҳои маъмурӣ ташкил карда шудааст. ба худи ҳамон ассотсиатсияи истифодаи об мо мактуб додем. бо воситаи прокуратура дар моҳи май ин зиёда аз 350 000 сомони ино дастгирӣ кардан, пардохт кардан. ташаккур. муҳтарам Дилшод Ҳомидов, таври муҳтарам раис баён доштанд, солҳои охир напардохтани маблағҳои истифодаи об ба як мушкилии ин соҳа табдил ёфтааст. напардохтани маблағҳои об ҷавобгарӣ дорад? дар ҳақиқат он масъалае ки айни замон гуфта гузаштанд муҳтарам раис, вобаста ба масъалаи рӯёнидани ҳаққи хизмати об дар асоси санадҳои иттинои прокурорӣ, яъне амри прокурор, дар давоми соли ҷорӣ зиёда аз 20 адад амрҳо унвони ассотсиатсия роҳбарои ассотсиатсияи истифодабарандагони об равона карда шуда, зимни баррасии амрҳои прокурорӣ маблағи 500 000 сомонӣ ба фоидаи идораи об барқарор карда шудааст. ҳамзамон гуфтанӣ ҳастам ки агар саривақт аз тарафи масъулини ассотсиатсия вобаста ба рӯёнидани ҳаққи истифодабарии оби полезӣ ҳамарӯза назорат ва корро дар ин самт пурзур намоянд, кор дар ин самт рӯз аз рӯз беҳбудӣ ва пешравиҳо ба назар мерасад. аз сабаби оне ки баъзе нафарони тасодуфие ки дар байни худи роҳбарони ҳамон ассотсиатсияи истифодабарандагони об ҷой доштанд ва дар натиҷаи санҷишҳои самараноки прокурорӣ дар давоми соли ҷорӣ нисбати 2 нафар роҳбари ассотсиатсияи истифодабарандагони об ки як нафари онҳо ба ҳабс гирифта шуд то рӯёнидани ҳаққи маблағе ки аз тарафи масъулин тасарруф карда ва аз они худ карда шуд. ҳамин камбудиҳо ҷой доранд. барои рӯёнидан чӣ хеле ки муҳтарам раис гуфтанд, аллакай ба буҷаи давлат қарзи андоз саривақт бошад, музди меҳнат саривақт пардохт карда мешавад. онҳо ба ҷои мусоидат кардан ҷиҳати рӯёнидани ҳамин қарз худ даст ба тасарруф ва дуздии маблағҳои истифодабарии об зада
شأن و اعتبار منفعت‌های شخصی خود را از منفعت‌های دولت جمعیت بالا دونستند. در حقیقت آن مسئله که این حال باش مربوط شخصانی که با نپرداختن استفاده برای آب دست میزنند سندهای معیاری حقوقی هستند که این مسئله را به تنظیم می‌دارند و جوابداری نیز در کدکس خوب‌اعلان‌کنی مأموری یک باب علاوه وابسته به استفاده برای از آن خودکنی غیر قانونی تقسیم کردن آب صرفه‌کنان استفاده نبودن جوابداری ها پیش بینی شده است و ما در یک جایگی با متصدیان همین ساحه شخصانی که به همین مسئله روانه کرده شدند همکاری را من بعد نیز براه میمانیم و در دوره قانون‌های عملکننده جمهوری تاجیکستان جهت برطرف کردن این کمبودی‌ها تدبیرهای ضروری می‌اندیشیم. تشکر. محترم بغلو منصورزاده، نرخ استفاده آب‌های پولیزی در اساس کدام سندها معین شده است؟ نرخ حق استفاده برای آب پولیزی غیر نقدی است. این باید که اون هر یک تیو آیدی کد دارن، باید که هر یک آب استفاده کننده با واسطه اساسیاتی استفاده کننده آب باید که دورده بانک سپارن. مهلت چه معین شده است؟ مهلتی پرداخت موافقی کدکس آب هر 10 روزه سند آب رو باید امضا کنن. هر ماه هر 10 روزه. نمیشه در اینجا ریای نشده است در اینجا. ولی با خود اساسیات رو گام بزن اینجا ریای عموما نشده است. ما حقوق داریم که موافقی کدکس آب ماده 45 آن کسی که حق خدمت آب رو نسپرده است باید که قطع کنیم. آب دادن قطع موافقی قانونی آب. لیکن ما این رو شرایط محل به نظر میگیریم زیرا نسوزد میگیم آب ما دادوسیم. اگر در آینده همیشه پرداخت شده ما موافقی قانون عمل کردیم آب رو قطع میگیریم. برای ما از همین آب استفاده کنندگان اساسی استفاده آب التماس خواهش می‌کنیم که حق خدمت آبرسانی را سپارند. تشکر. ساکن دهه دشت کوزی بولیبوی نورم شخصاً با عنوانی برنامه مراجعه کرده گفتند که من می‌دانم که نرخ آب یک خوب 5 درهم شده است ولی در خانگی دهقانی ما تا 5 سومانی و 60 درهم طلب می‌کنند. همین اجازه داده میشود همین خودسرانه از استفاده کنندگان آب پولیزی طلب کردن. این ما خواجگی وقتی کار نمیکنیم با خواجگی اساسیات استفاده آب کار میکنن. انا نماینده اساسیات در همین جای جواب. قرار است که این سال شانتی جمهوری تاجیکستان از 21 دکتر سال 2023 تقریباً 48 حق مدرسانی او با 5 درهم برابر شده است. ما اساسات را با کپیتال تجارتی شرطنامه داریم و سند دادگیری آب میکنیم و هر یک کپیتال سهم‌داری خود دارد و کپیتال تجارتی در یک سال یک مرتبه قرارش معین میکنند برای خدمت رسانی خودش مقرر میکنند. در همین سوال ساکن جماعت دیهاتی دهه دشت کوزی رو گفتنی هستم که نامبردان میتوانند که وابسته به این مسئله اگر حل خود را نیابد مقامات حفظی حقوق شهر پنجکن نیز وابسته به این مسئله عمل میکنند و دقت جدی روانه کرده شده است. با عامل‌های کروپسیونی از آن خودکنی مبلغ‌ها میتوانند به مقامات پروکراتورا میتوانند به اگنتی نظارت دولتی و مالی با مبارزه با کروپسیون جمهوری تاجیکستان در وادی زرافشان مقامات میلیتسیا امنیت تمامی مقامات ها وابسته به این مسئله وکالت معین دارند که همین مسئله رو بررسی کرده سعی وقت به شهروند جواب مشخص نمایند. تشکر. محترم گرشاد حمیدوف طوری در بالا تحقیق کردید سال 2024 سال معرفتی حقوق اعلام شده است. از نگاه شما اگر کارمندان همین اداره دولتی بهداشت زمین و آبداری حوزه دریای زرافشان کارهای ترغیباتی را بیشتر برآورند با مردم صحبت و ملاقات‌ها کنند اقدام‌های پیشوای معظم ملت را که جهان را با احترام گذاشتن و ثروت‌های طبیعی از جمله آب دعوت کردن کاربری کنند ما می‌توانیم در این سمت با بعضی کم پیشگی‌ها نورشیم. البته درست قید کردید. از سبب اعلام شدن سال معرفت حقوقی
بهتر و خوبتر میشد که مسائل تبلیغاتی و تشویقاتی نه تنها در بین اساتید استفاده برندگان آب بلکه در شبکه‌های اجتماعی و رادیوی تلویزیون دیگر ساحه‌هایی که همین مسئله را به تنظیم دارد کارهای فهماندهی کارهای پروفیلاکتیکی را درست برای مانده به سهم اهالی به سهم مردم رسانند. اون مسئله که این مبلغ کم و زیاد گرفت اون دیگر وابسته به قرارهای حکومت جمهوری پاکستان وابسته به سندهای معیاری که ما همین ساحه را به تنظیم دارد در بین اهالی کارهای فهماندهی در اساس نقشه چاره‌بینی‌ها در همین سمت در یک جایگی با اداره آب و اساتید یا نمایندگان جماعت‌های دهات جلب کرده نقشه چاره‌بینی‌های مشخص تهیه و تصدیق کرده کاربری را در این سمت اگر زیاد برآمد مشکلی مردم خیلی آسان میشد مشکلی خودی اداره آب اساتید آسان میشد کار در این سمت خیلی خوبتر و بهتر میشد. محترم عبدالله منصور زاده در سمت اعلام شده سال 2020 سال معرفتی حقوقی اگر همین تدبیرهای معرفتی بیشتر شود شما میتوانید که با مردم درباره استفاده و قلاده ثمره بخش آب مسئله ها رو فهمانید باید همزمان برای جمع‌آوری مبلغ ها هم این تدبیرها باید مساعدت کنید. ما هم وقت تیاریم با استفاده برندگان آب هم وقت با خریداریم و میخوریم البته وقتی که آب استفاده برنده معرفتی حقوقی بلند شد و علاقه پرداخته میشد طرز استفاده بری آب و صرفه‌کاری آب هم لازم نگاه میکنن صفت زندگی هم لازم میشد. در سوال دیگر محترم رئیس درباره آفت‌های طبیعی که طور شما تاکید کردید ما به این سال روان به خود پیوست تلویزیون سینما بارها دیدیم که شما با مردم ملاقات کردید چقدر زیان آورد و همین برطرف سازی در کدام مهلت انجام داده شد؟ آفات طبیعی که در ماه ایون و ایول آمد برای ما راستا مشکلات پیش آورد. این مشکلی اساسی که در این کارخانه تکنیکی کلان حجم نیست اینم با دستگیری مقامات اجرایی شهر پنجکین و کارخانه زرافشان ما آدیو تکنیکو گرفتیم عاقبت ضرر زیاده از 750-800 هزار تومانی ضرر شد. این بغیر از آبی مدادگی ما پرابلمی اساسی که در شهر پنجکین وجود دارد این در دو جماعت نبودن اساسیت استفاده آب است. کدام جماعت؟ این جماعتی سراز جماعت کلانتری جماعت سراز اساسیت نشان سراز فعال نمیکنند و در جماعتی کوساتروس اساسیت سوغدیون این ما مراجعت کردیم با جماعت ها این اقلا همین جماعت ها شرطنامه نکردیم ما روی قاعده قانون باید که اون کسی شرطنامه ندارد باید که آب ندهیم به آب لیکن با ما زراعت کاشتگی ما همش درستیم همین از وقتی مناسب استفاده بردن احترامان خواهش میکردم که اما خواجگی دهخانه‌ای که در همه اساسیاتی هستند یک راهبر انتخاب کنند و پیشنهاد کنند ما با هم کار کنیم هم شرطنامه میشه هم دادگیری آب میشه هم ثمره‌دار استفاده بردن آب میشه. تشکر. محترم دلشاد حامدوف با همگان معلوم است که پیشروی ملت تاجیکان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان از سال 2003 به این جانب درباره آب چندین اقدام‌های جهانی را پیشنهاد کردند. یک از اقدام‌های جناب اولی اعلام گردیدن 10 ساله بین‌المللی آب برای رشد استوار در دوره سال‌های 2018-2028 میباشد. در همین روند کارهای ترغیباتی باید در مد اول قرار گیرد. برای چخیلی که در رشد میگن آب این منبع حیات است و آن را باید صرفه‌کارانه استفاده بود. در صورت مثال صرفه‌کارانه استفاده نبودن قحطی زدن آب در بین اهالی این علاقه به دولت جمعیت و مردم خشونت می‌آورد و چخیلی که قبلا شما سوال داده بودید باز خاطر رسانی میکنم که همون اقدام‌هایی که پیشوای معظم ملت محترم جناب والی امامعلی رحمان در برآمدهای خود باید این مسئله گفتن می‌گذارند ما باید با یک درکی بلندی مسئولیت قبول کرد و آن را همچون یک شعار هم‌روزه در فعالیت کاری خود درست استفاده برد و این را هم باشد در یک جایگی با اهالی
با ساکنان شهر همه‌روزه کاربری کرد و این نیز به نهایت با منفعت خود ساکنان، منفعت دولت جمعیت می‌باشد. تشکر از رئیسان اساس استفاده کنندگان آب کی یگان فکر ملاحظه دارد؟ ممنون. حدود اساسات مذکور از سه دره عبارت بوده و 6 منطقه خدمت آبرسانی تقسیم کرده شده است. تا امروز اساسات ما 75% از آن اساسات شرطنامه بندی کردیم و مبلغ آب از طرف مردم 160,000 سامانی پرداخت کرده شده است که 113,800 پولی خدمت آب می‌باشد و 47,800 از تشکر. در خاتمه برنامه من از حد شما خوش می‌کردم که با مردم چی مراجعه دارید وابسته به تامین آب‌های پالیزی و بلندبرداشتن مردم. ба ҳамаи мардум обистифодагон эҳтиромона хоҳиш менамоям ки обро самаранок истифода бурда маблағи ҳаққи хизмати обрасониро пардохт намоянд ва он заминҳое ки шартнома доранд бо воситаи ассотсиатсияи истифодаи обе ки дар ҳамон маҳаллашо аст шартнома баста дар муддати дигар ассотсиатсияи истифодаи баронаи об ҳамон фоиди шартномаи зиёд мешавад бо идораи давлатии беҳтиёҷи замин. дар фарҷоми барнома ҳаминро гуфтанӣ ҳастам ки хубтару беҳтар мешуд ки пеш аз ҳама худи ҳамин масъулини идораи давлатии беҳтиёҷи замин ва ҳавзаи дарёи Зарафшон дар якҷоягӣ бо ассотсиатсияи истифодабарандагони об бо мақсади эълон гардидани соли маърифати ҳуқуқӣ کارو در این سمت جانماگ نموده. چیزی که شما قید کردید و خود راهبر اداره نیست تجربه زیاد دارند و در این وظیفه پرمسئول نفت تعیین شدن. کارو در این سمت باز هم پرزور و جانماگ کرده اون عرض و شکایتی مردم را درست درک کرده با آبی پالیزی ساکنان شهر پنجکن را تامین کرده و اون نفرانی که به این کردارهای غیرقانونی خیلی که راهبر اساسات گفته گذاشتن خودسری آب رو استفاده برده از سپردن مبلغ‌های معین شده سرکشی می‌نمایند. آن ریچک‌ها، آن وکالت‌هایی که آنها دارند همینها رو درست استفاده می‌بردند و پیش از به جابری کشیدن آنها اول کارهای فهماندهی رو در بین اهالی، در بین اون نفرانی که بسیارتر با این کارهای غیرقانونی دست می‌زدند فهمانیده آنها را از این حالت آگاه میکردن خوبتر میشد و خیلی که تکرار شد میگم سوال معرفتی و اعلام شده است و در اساس نقشه چهاربینی ها در هر یک جماعت های دهات قید کردن در جمعیت سرز، جمعیت کاسا تراش که یکی از جماعت های کلان بیسانی را کارهای پرکلکی، کارهای فرماندهی را براه مانده وظیفه عهدهداری خود را بهتر و خوبتر میکردن. بیننده‌های عزیز و ارجمند، در خاتمه برنامه نوبتی معرفت حقوقی من به همه اشتراکچیان این برنامه از شما عرض سپاس میکنم. واقعا امروز تامین آب‌های پالیزی برای جامعه ما خاصه برای کشاورزان برای مردم یک مسئله اساسی حیاتی میباشد. ما امید میکنیم که در آینده راهبریت اداره دولتی بهداشت زمین و آبیاری حوزه دریای زرافشان در همبستگی با اساسیات‌های استفاده برندگان آب و خود مردم دیار ما با صرفه سرکاری آب را استفاده می‌نمایند و البته در سمت برطرف کردن آن کمبودی‌هایی که امروز بیان گردید چاره‌های مشخص می‌همیشن. سلامت و سربلند باشید تا برنامه‌های نوبتی. تشکر.